Polo jane. Calon sare. Bukan, ora gelem cari. Oh, Polo. Polo. Hampir nggih. Halo. Kerja Aku adalah aku. Kerja bakti Polo. Kayak ngene iki. Bencana Pak Tarik. Buruk, cuaca buruk. Oh, mantra. Tutupan saya kesel mengko. Alah, Mas. Tukang shopping. Bapak Polo nasib hari. Di sini sih wong edan. Oke, mereka dapat betul ya. Nggih. Coba ini. Ini kalau sini camping dan itu. Ini kan ada orang yang jaga. Apa sih men bapak buat? Ya kerja bakti, kabeh ya kerja bakti, lanang wedok kerja bakti gitu, kerja bakti. Semangat. Ya entuk gedang. Permennya relaksa. Ini permen relaksa, rela aku mencintai dirinya. Ya Mas, tiba le, lunyo le. Oh, alhamdulillah. Bonggol gedang no kae. Cuma tuane. Ala ana wong ngombe di syuting iki. Wartawan. Wartawan ki bebas kok. Golek anu gambar kok. Ya brek cerita Ya ngono kae kerja bakti. Di wilayah Setren, Lemah Bang, Kesmantoro, Wonogiri ada bencana. Gunungnya ambles. Iki preman Jaten, Setren iki, preman. Cekeril. Sapa sing kenal iki dicari. Omahe wis ora terjangkau motor. Akhir iki daerah sengketa yo. Ya Papua. Misalnya liyane dadi aspal kene ra diaspal iki daerah sengketa. Ya, anu Mak. Aspale urung teko kidul, Mak. Mbok ya sak jimpit-jimpit didumin. Lah, apa tak jimpitne piye sesuk? Aduh, NTT macet kok. Ada gimana, Bos? Gobios.